nalamuhla ngitanato bukhoma emkhulukhaya wetindzabate SABC Auckland Park eJozi natike lethamba embili. Dr. Makhubu has worked on the formulation of the SARS strategic direction since 2020 and has actively worked to implement the Vision 2024 strategy together with the current and outgoing commissioner. Mengameli Cyril Ramaphosa sewubeke Johnston Makhubu njengakhomishana lomusha we-SARS. We will continue to have block patrols, increase law enforcement visibility. Wenyukile umthamo wetimoto emigwaqeni yakuleli njengobe kuqala emaholidi eliphasika. Mengameli Cyril Ramaphosa sewubeke Dr. Johnston Makhubu njengakhomishana lomusha welovisi lemthelisi iSARS. Utawuthatha tindzambo kulelo ofisi mhlalulunye ngenkwekhweti lonyaka kanti-ke kulindzeleke ukuthi asibambe lesikhundla iminyaka lesihlanu. Makhubu-ke ukhetfwe ngemva kwekuthi libito lakhe liphakanyiswe libandla lebeliholwa yindvuna yetemafa iNokgodongwana. Dr. Makhubu bekasolo alisekela commissioner wetekuchumana nebakhokhindlela kanye netekusebenta kusukela nga-2023. Matomo utawathatha kulongo commissioner nyalo Edward Kisveteri libene kontileka yeminyaka lemibili letawuphele kupheleni kwalenyanga lesisetulu. Estatimende lehovisi lemengameli limchaze njengomuntu lonesipiliyoni lesidzinga kuhulumende kanti nasemkhakheni lotimele uke wasebenta. Dr. Makhubu has worked on the formulation of the SARS strategic direction since 2020 and has actively worked to implement the Vision 2024 strategy together with the current and outgoing commissioner. President Ramaphosa expresses his appreciation and high regard for Commissioner Kisveter's incisive and innovative leadership that has positioned SARS as a critical enabler of fiscal stability, social delivery, trade facilitation, and the enablement of domestic and foreign investment. Asemukela Dr. Makhubu mengameli ubuye wabonga lo commissioner lophuma ngenzima yakhe la idlalile asekulesikhundla. Indvuna ehhovisini lebengameli Khumbudzo Ntshabeni ithi-ke umbuso ukumukela ngetandla letimhlophe lokufakwa kwemasotsha kuletinye tifundza takulelive njengendlela yokutama kusita kulwisana nebugebengu. Le ndvuna iphindze yacela takhamuti takuleli ukuthi tingatfuki ngengcinamba yemafutsa etimoto ngenxa yalembi lechubeka emkhatsini wemelika ne-Israel ihlasela i-Iran. Indvuna ehhovisini lemengameli Khumbudzo Ntshabeni ithi umbuso uyakumukela lokufakwa kwemasotsha langetulu kwa-2,200 eMpumalanga Kapa, Free State, Gauteng, North West kanye naseNtshonalanga Kapa. Njengoba tikhulu temasotsha kanye nemaphoyisa tike dasho ngaphambilini ukuthi emasotsha atawusita uma ngabe sikhona sidzingo sekulekelela emaphoyisa ekulwisaneni nekumbiwa kwemicebo waphansi ngalokungekho emthethweni, kulwisana emagenge kanye nekulwisana nebugebengu lobunebudlova. The SNDF will act as a force multiplier and operate with clear rules of engagement. The rollout of the South African National Defence Force deployment is near completion. Kulena beyingundzaba mlonyeni umbuso awuhambisana ukugcotshwa kwalona uchamuka eNigeria iGbo eKuGombo City lena beyatiwa njenge-East London eMpumalanga Kapa. Kwaphakama imimoya kulandzela kwekusabalala kwevidiyo enkundleni tekuchumana kulamavili amabili engcile lapho bekubekwa ngalokusemthethweni inkosi yalabo bekunene Solomon Obona Eziko. Lwabe sewenda lubito lwekuthi bantu beIGbo eNigeria babuye eMpumalanga Kapa batothatha umhlaba wabo. Ngemsombuluko emaphoyisa eKuGombo City aphoceleleka ukuthi avulele ngetinhlavu mbumbulo ngemva kwemibhikisho ocale unekuthula wagcine sewunoluthuthuva. Kubantu bavela ukuthi inhlaka etehlukene takuleli njengoba bebavakalisa kungahambisani nalokubeka kwalomlisa waseNigeria. Cabinet expressed disgust of the so-called coronation of the Nigerian national as an alleged chief in Kukompo City in the Eastern Cape and indicated that it is a mere kindergarten gimmick and has no legal effect. Ntshabeni ucele abantu bakuleli ukuthi bangethuki nobe ke bangatatateli ngekuthi bathenge amafutha etimoto abe manyenti njengoba ukhona umbiko lothi kukhona tinkinga taphethilomo. Tiphimiselo takhe tita ngemva kwekuthi titeshite amafutha akuleli tikhale ngekuswelakala kwawo. We would like to assure South Africans that fuel supplies in the country remain stable and the current dry fuel stations are a result of logistics constraints due to panic buying and fuel hoarding. South Africans are discouraged from panic buying and fuel hoarding. We've got the adequate supplies and we've got plans that will make sure South Africa remains fuel supply adequate.
Umbuso unelithemba lokukhula kwemnotho kulandzela ukukhula kwawo ngekungaphathamiseki nangekulandzelana emakoteni a-2025. Somlomo wePhalamende Thoko Didiza sewulule isikhathi sekusebenta kwelikomidi lePhalamende lesikhashana leliphenya tinsolo letendiwa ngukhomishana wamaphoyisa se-KZN Jenene Nhlanhla Mkhwanazi. Umncamla jucu sewusekupheleni kwalenyanga lesetulo. Sekwesine ke lelikomidi lengetelwa sikhathi sekusebenta njengobe bekumele siphele kulenyanga lefile. Kulinzeleke ukuthi lelikomidi libe njengobe labe kwanyakenye liqhubeke nenqubomgomo lelaniketwa yona futhi. Sawufungiswe njengelunga lahulumende wesifundza seGauteng Nkululeko Dunga we-EFF kulandzela kumenyetelwa njengemphathiswa welitiko letemnotfo esifundzeni ngundvunankulu wesifundza Bhanyaza Lisufi Itolo. Dunga uthatha tindzambo kuLebohang Mayile lowathatha lesikhundla nga-2024 ngemva kwelukhetfo lwetifundza nelwave lonke. Mayile sewutawubamba litiko letemfundvo, temidlalo, emaciko netekukhibika. I, Mr. Nkululeko Dunga, an MPL, swear that I'll be faithful to the Republic of South Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other laws of the Republic. Mvunankulu wesifundza seGauteng Bhanyaza Lisufi ukhethe Nkululeko Dunga lolunga aphinda abe ngusihlalo we-EFF kulesifundza uthi abe ngumphathisa welitiko letemnotfo. We are prepared, Premier, to be led and to be guided by the collective. We are prepared in our attempt to ensure that there is a stability of government. Lisufi uyisolile iDA ngeceka sinqumo sakhe sokubeka Dunga kulesikhundla. And this sudden questioning of credentials of other people because they don't belong to the Democratic Alliance or any other party. We have never started the Democratic Alliance. And that's shameful. That it's only those that don't belong or don't have a certain skin color. Their credentials must be questioned, their standing must be questioned. Umhlati wetemnotfo netembusave Bongani Mahlangu uthi ukukhetfwa kwaDunga kuyingcenye yokuhlonipha uhulumende welibumbano eGauteng njengoba i-EFF ingcenye yawo. Dunga as well would have contested the speaker position in Ekurhuleni, I think in the last month or so, probably twice. And twice they were not accommodated in that position. So then the threats were made and the threats were serious and the threats were demonstrated by them also refusing to support the very same budget up until this agreement was made that then Dunga would then be accommodated in the executive of Gauteng. So he would then leave Ekurhuleni to join Gauteng as a member of the provincial legislature and then by extension now form part of the executives. Lisufi uthi isinqumo sakhe sitawugcinisa budlelwane be-ANC netinhlangano lebambisene nato kuhola lesifundza. Njengobe kutfutfukiswa kwekuhlolwa kwebantfu bahlolelwe isifo se-autism sekuya ngekuphuma imiphumela lecondzile kanti bayanza nebantfwana labatfolakala nesifo se-ASD. Siba sikhulu nesidzingo setikolwa letikhethekile kanye netakhiwa ncanti ngalokunjalo. Ngulowo-ke umlayeto losuka kubatali bebantfwana labanaletifo lebashucele ePhalamende kuyowetfula incwadzi yetikhalo. Bafuna umbuso wanzise tindzawo letifanele letitawuhlangabetana netidzingo talabantfwana. Batali imimango netinhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende eKapa bashuce ngaphansi kwesicubulo lesithi Autism Matters kude kuviwe tikhalo tebantfwana labanalesifo. Batali bebantfwana labanalesifo bathi lihlelo lwetemfundvo kuleli alisiti labantfwana ngalokwanele. We have to push as parents, as the organization, not giving up, pushing until something is done, because we believe that something can be done, but if the focus can be shifted back to our children. Labantu bamukelwe etisebenti telitiko letenhlalakahle temfundvo nendvuna ehhovisini lamengameli lebuke bantfu labasikati inshana labakhobatekile Sindisiwe Chikunga. Everything else that we do should include them. And it should not be like they're an afterthought, but it should actually be part of everything so that the equality that is guaranteed in the Constitution is real. And that is why for us, disability inclusion is not something that should be done elsewhere. It should actually be part of every policy. Chikunga uthi uhulumende ngekusebenzisana nelitiko letemfundvo wenda licwaningo ngemitsetfo etikoleni letawusita labafundzi labanalesifo. Uqalile kwenyuka umthamo wetimoto emigwaqeni lemikhulu etifundzeni telive njengobe bantfu bavakashela etindzaweni letehlukene. Asesibuke ukuthi ngabe ke tifundza titilungiselele njani.
Litiko letekuphepha nekuvikeleka kwemphakathi eMpumalanga lithi likulungele ukubukana nemthamo wetimoto emigwaqeni lemikhulu kulamaholide liphasika. Lokhulumela lelitiko Mweti Musi uthi kusukela ngalesithathu lelitiko lithumele inhlaka temthetho enhlanzeni eGaribsebande naseNkangala District Municipality kude tilawule imigwaqo leyinkinga. Yes, as yesterday we had various red stops in the 3 districts with a roadblock here about 12 kilometers from where we are now, but we'll continue to have block patrols, increase law enforcement visibility. Kusenjalo inhloko yelitiko letekuthutha netekuphepha Limpopo Steve Machina ithi inhloso yabo ukutshala emaphoyisa emahora la24 emgwaqeni lomkhulu N1 lomgwaqo osetshenziswa kakhulu balandzeli belibandla iZCC labalibangisa eMoriam. Here because the minister will be joined by the Premier of Limpopo Dr. Ramathuba. They are going to be coming here just to engage with motorists, just to give them the message of support, just to emphasize on the rules of the road, just to wish them well for the Easter, but in the main they are here just to ensure that the motorists are aware that they have to drive safely, they have to be cautious on our roads. So you can see that they are also here just to gauge how ready are we. You can see the N1 is quite busy. Overall visibility is what we actually are emphasizing. Umphathisi welitiko letekuphepha kwemphakathi netekuthutha eNorth West Wessel Morang uvakalise ukukhathateka ngebantfu labahamba ngetinyawo bawela umgwaqo babe banathe utshwala. The problem that we're experiencing in the main is the pedestrians that are crossing our roads under the influence of alcohol. That is another aspect that we also forget that I think we need to focus on, because our fatalities, they are pedestrians that at times they are also intoxicated, because we must not only speak about those who drink and get to our road. We must also speak about those who drink and go and walk on their road, and especially cross in the areas where they are not permissible to cross. Tiphatsimandla eFree State tithi titawuvala imigwaqo tihlole timoto kanye nebashayeli labavela tingalo tonke telive kulamaholide liphasika. Tiphindze tacela abashayeli ukuthi bahloniphe timpawu temgwaqo. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe tihamba njani tinhlelo takho temaholide eliphasika uma kute imali netekuvakasha. Umbono wakho uyalandzela. Kulomnyaka kungathi kuhamba kahle kakhulu thina ngoba silibandla lasezwelisha Alliance Church ngaphansi kwaPastor Ndabenhle Khoza so besihlanganyele nawo onke ama-alliance lapha kaNyamazane Alliance Church. Inhlelo zami zinhle kakhulu. Andizuya ePasikeni kodwa ke ndiyazi bangumgqibelo ndizawuya eSabatheni. Kusasa njengoba liqalile nje iholide ngizobe ngivakashela umshana wami umfokandima lapha neMtube edubele inkunzi. Ngasho ngananazi ukuthi inhlelo zami ngakwezokuvakasha ayizange zahamba kahle. Angimile kahle Nkosi yami emasenteni kangangoba ngizohlala la eMpumalanga eSekhunda angizukuye ekhaya. Lona ngumbono wembukeli iSABC ethe Trespa kudiphendulela ngawo. Wemukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba mawucetha kungena ukhethe kahle kusekhona hlala nathi kanti ke khumbula ukuthi tiyatholakala letindzaba ngekuthi SABC tindzaba etinkundleni tekuxhumana ku YouTube, Facebook, X, TikTok na ku SABC Plus. Le Iran lexwayise ukuthi litawuhlasela leMelika nele-Israel ngemandla. Lokhu kulandzela umbiko wemengameli weleMelika Donald Trump wekuthi ke emasotsha aseTehran akanamandla. Sihlasele ngama-drones isikhungo setindiza eKuwait kulesikhungo kushaya kakhulu emathangi amafutha etimoto labasemagunyeni eBahrain babika umlilo oqhubekile yetinkampani lekuthiwa tihlasele ngele-Iran. Le-Iran lushaya ngenhlanekelo umbiko waTrump oloku seTehran seyicela ukuthi kubekwe phasi tikhali. He says one really feels admiration for these people who with so much motivation and a very high spirit do such things for their country. Trump usilembita ukuqhubeka nekubhebhetheka nangabe lelave lingavumi ukusebenzisana nabo. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. Leshayela linxusa lamave ukuthi abeke phasi tikhali abuyisane kube nekuthula. Military means cannot fundamentally solve the problem.
An escalation of the conflict is not in the interest of any party. We once again urge the parties concerned to immediately cease the military operations, start the process of peace talks as soon as possible. I think that the most important thing that Trump's address showed us was that Trump is not withdrawing from the Iran war imminently. So some people were hoping that in this national address, Trump might actually be announcing a US withdrawal or a drawdown from the war with Iran. And the entire tone of Trump's address was going in quite a different direction. Kulandzela umbiko wa Trump, le-Iran lexwayise ukuthi litawuhlasela ngemandla. Nasivakashele kumakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nelidola laseMelika. Lirandi libita 16 rand 88 cents nalicathaniswa nelidola laseMelika. Pondo waseBrithani ubita 22 rand 33 cents, li-euro libita 19 rand 50 cents, lipula libe ngu1 rand 17 cents. Ingomba yetabelo tonke JSE yehlile. Igolide ibita $4,680 li-ounce, iplatinum ibita $1,170 li-ounce, woyela longakahlutwa ubita $106.90 umphongolo. Bantu bayehla bayenyuka kulama holiday, athi sibambe i-N4 sive ukuthi sindisiwe emlangeni, usiphathele TP kulethamba embiteni, kulethamba embili kulephuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile sindisiwe. Angithatha ngadodoti imbili Rebecca ngibingelele umbukele ekhaya ngisho ukuthi langadilenzela namuhla emsakadweni ligwalagwala FM ehlelweni lediphuma embiteni yindzaba yecokwa kodokotela Ngobani Johnston Makhubu njengemphathi lomkhulu wehovisi lemthelisi angisho ukuthi letinye lesobeke sibuka yindzaba yekwanza kwemthamo wetimoto emigwaqweni njengoba kuqala emaholiday ephasika. Angithatha indzambo ngitibisele ekoleni. Sibonga kakhulu kuye sindisiwe kanti ke tiyagoqeda lomuhla asiphinze sihlangane ngalokutako letelama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthela simo selitulo nanto zakhe emathebula ngemva kwetitolo indzaba malenhle ngwane. Lesikwamukele kunasi simo selitulo kusihlwa namuhla ngolelo muhle kanti ke masibuka sithombe sethu akhombisa bomahla kakhulu ke mathuba imvula mabuka ke la cishe tifunze lethi ligwini nelive ngolelo muhle njengoba lapha kuyeke la 60% mabuka ke la eNtshonalanga Kapa ku 30% ikakhulu kade eMpumalanga yelive ngolelo muhle kanti ke la uma sichubeka sikubukela nakhona ke la elangeni la kusasa ngolelo muhle akhombisa ke kuba mahla kakhulu ke la mathuba imvula mabuka ikakhulu kade eNtshonalanga Kapa ngolelo muhle njengoba nyukela ke ku 80% kanti ke limbonye ngemafu mabuka ke la enkabeni live achubekile nga 30% mabuka ikakhulu kade eMpumalanga yelive ngolelo muhle kanti ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service likhombisa ke kuduma kakhulu mabuka ke la ingcenye yesifunza ke la iNorthern Cape ngolelo muhle kanti ke naselangeni lakusasa sichubekile ke leso sixwayiso sekuduma ke kwelitulu njengoba liduma kakhulu kanti ke sikhona nalesixwayiso semadlelo ke emlilo ngolelo muhle kakhulu kade kuleto tindzawo leto kanti ke masichubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa kutseme njani kakhulu kade elangeni lakusasa masibuka ke la sifunza eGauteng indzawo letfana nabo Pretoria lapha ku 26 kanjalo nase Johannesburg nga 25 24 indzawo letfana ke la nabo Vereeniging ngolelo muhle kanti ke masichubeka sikubukela ke la esifunza ke Limpopo kutseme njani ke emazinga ekushisa mabuka ke indzawo letfana nabo Musina lapha ku 26 24 ephulukwane ngolelo muhle kanti ke Tzanini lapha ku 25 kanjalo nakubheka sifuthi bopilapila ethaba zimbili lapha kuye ke la 28 ngolelo muhle kanti ke sichubekela esifunzeni eMpumalanga indzawo ke la letfana nabo Mbombela ngolelo muhle likhombika kuba lapha ku 24 kanti ke lipholile Carolina nga 22 wehlele Emelo nga 21 kanjalo ke eMkhondo ngolelo muhle kanti ke masichubeka sikubukela ke la esifunza ngolelo muhle kwaZulu Natal indzawo letfana ke la nabo ke la ikakhulu kade Vryhead lapha ku 27 mabuka ke la ePietermaritzburg lapha ku 29 27 indzawo letfana ke la nabo bo Durban ngolelo muhle sichubekela ke la esifunzeni ke Eastern Cape ngolelo muhle mabuka indzawo letfana nabo kwaNojoli letinye ke indzawo letikhombisa ke la ngolelo muhle kushisa kakhulu njengoba lapha ku 34 kanjalo eGrafi 35 enquba kanti ke 27 mabuka ke la indzawo letfana nabo Malitswayi kanti ke 34 eMthatha ngolelo muhle sichubekela ke la eNtshonalanga Kapa indzawo letfana ke la
nabo Fred Ndali lapha ku27 mabuya Beaufort West lapha ku28 ilipholile ke George naseMosel Bay nga22 kanti ke Cape Town ngalo lomuhle lapha kuye ke la a23 kanti ke siqhubekela ke la esifundzeni iNorthern Cape ngalo lomuhle sibuka ke la ndzawo lefana nabo Springbok lapha ku25 kanti ke Calvin lapha ku22 Sutherland ilipholile nga18 kuyashisa ke Diana seKimberley ngaye ke la 3129 mabuya bukurumane kanti ke Uppington lapha ku35 ngalo lomuhle kanti ke masibukela ke la esifundza ke Free State indzawo lefana nabo Bothaville bo Philo Smith lapha ku30 kuyashisa ke leto ndzawo leto kanjalo nabo Kronstadt 28-26 mabuka ke la eFrankfurt naseBethlehem lapha kuye la 26 kanti ke sengiphetha ngalo lomuhle sibuka ke la ikakhulu kade sifunza ke iNorthwest ngalo lomuhle mabuka ke la indzawo lefana nabo Tosca lapha ku29 bo Vryburg kanjalo nakubo Taung kuyashisa ngalo lomuhle kungakobe ngikuphathele kodwa busuka abube lobuhle